Joste i Malazare, seme moje, traži mnogo, a kanje nema. Bogu se vraćam i od Boga odustajem. Traktuj, tražim na zemlji, da je tvoja krv pala, suze mi iz duse krenu. Čija je stopa na tvoju stopu stala? Čija je stopa na tvoju stopu stala? Čija je stopa na tvoju stopu stala? I meni su kao Simonidi izvadili oči, a ne znaju da msto suza miro toci. Znam, vratit će seme i pleme tvoje na Kosovo polje ognjenim mačem. I shvatit će ljudi da si bitku započeo ti i privešće se kraju. A od svojih potomaka traži samo Gospoda da znaju i da se pokaju. Samo Gospoda da znaju i da se pokaju. U nebo gledam, prolaze vekovi, sećanja davnih jedinih vekovi. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duse Kosovo. Ko večni plamen u našim srcima, Kosovsko polja ostaje istina. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duse Kosovo. Kosovsko-metohijski manastiri su kulturno-umetničko blago koje je vekovima nadživelo sve istorijske bure. Najprije Osmanlije, a zatim Albance, koji su uništili 147 crkava i manastira, na očigled pripadnika međunarodnih čuvara reda i mira.